fight, see Leti Leti fight. I mean, just first back from Samoa. Obviously heading over to the States. Samoa. Paz Viejo mai le sunga Leti Leti stasi fo tama fana rupe fale le Samoa. Ua mapea ona maua le manoa nga e tua i America. Ina ia pe o ni statu David tua stele po di Marcelino Masoi. Ile no manai. Yep. Got a big future. Looks good. He's fit. Back from Samoa. I see Rainbow brought him in. Junior Rainbow. Fighting out of the blue corner, hailing from the village of Fatialofa and Lando in Samoa. Please welcome Leti Leti. This is Leti Leti foi alo. Isi foi tamana tunu Emilio Leti sa pe ona ve matam fuso Samoa ve fu no to tunu me to fuso anga ya. Ona to fuso anga ni sele nei ale ya tu America mo fa ala tu no long fa moi. Yep. Good day is physiques, mate. You got a chaser and you got the other guy who's technically sound. Might be a good fight. Might be a quick fight. Yeah, was angale de wa pa fu Oh. If when the was angale on to Leti lo fu. Yeah. See Leti there wants to finish it off. Kalau sekali ada pasal ni pada apa yang nama? Slip. Orang hook kali. Wala sola. View foi kuri kakangi pas bang ade ba. Maria que meras kadia ni pas. Vale ai mal fuso ali. People's got up. Oi. Ele vai ter fuso de que não dia. Ele foi eu. Ia mana fuli kama yo. Kalau fai nama ia sio Leti dari itu pas ya. Datang dia pasas fai very few fast. Tengah tempat dia. Nah itu terus full bema pun gaya di pada itu ada kuma ya. Udah aku melengah kau makan. Obrigado, mate. Fácil cá aquele cá eu passo. Poder ver na via na cu. Fit Leti ya. Dia kakak musuh anggar yo kena malos ya kena pas ini. Coba ya lagi. You got a classy fighter like Leti. There's no answer from the red corner. He's taking a bit of a back and probably better to stop the fight. Winner was wrong and my pass. Dia kayak winner. Ya, tu lingan lah.
ya ka ko ni fo ni sa se fo ka dile fuso ke o mau sa kan vai Mahili udi kamaro pas. Typical Australian. Yeah. You know? Never give up. Never give up. Apa urusan sa bibi? Ringa me o kau frustrate Leti de dia onole. Fiwi kudi ya pas. Pas o kakai. Ele sa ka fengo fie fo. I've seen this guy fight. He's pretty hard to knock out. You know? A fiu fo ima se dingo I la fuso ang ma. Tapi au vai o kambang e di pesi mari e fiu ka ku e pa o da lo cheba. Ma. Ya naruh lah dia lah. Tahu tahu sudah dia ulang semua visual. Enak. Mana yang paling mana? Yang kita balik sih tambah dia umina pasti ya. Aku ini ada pasti oleh lo químico kan. Kuku. I think from the red corner, just happy he can walk up. He never gave up. You got to give him credit for that. Ladies and gentlemen, the referee has stopped into 1 minute 35 seconds of round 2, and the winner by Samoa, Mr. Leti Leti. Ya, ada mereka punya buah buah mafet. Dah pada bunga dia via mai buah buah. Sedai pun solat pada bunga ni. Pesta, ya la kambara. Babu poin lo Leti nak fusu angai tono New Zealand ni. Ipeo na ini tong final event Polynesia. Mula tu lang fa fatai le foi company man la tu fa ba ya. Ku fa pe on fa ta ni fusu anga. Dia mai se ore rang lang mai le chile logistic ole Garage Book New Zealand. Le ki ori ma kor kwasi. Ya ai mai se ore video au production. Fa pe on fa ta ni dai ne fa moi. E mo le si la fia. Lo fa ta si me fe on pa di gele. Wa pika fa ke lo pa. Au mo na kapi. Sa ko fusi la se kana fa nge fi pika wa le wa. Kan ma ro longa. Pes kana ila fusu ma ngai. Ngai ke lo fusu nga. Ele ngakon ma di. Mau buat kuyok.